U Menteri Ketengah Transport ubah dah sekiat lamari mentah resmi ke Apsan Terik Ujumang, ulayar menjurip ia ke Interstate Bus Terminus ISBT Hamolai Muyong, bat ulah pentip baladep bancina penbahaya ki jaka ki baladon jentun. Habakran bagila patai kubor hadin ke jurip ulaong, ba upai nala natunum udon jentut bajingset mentah labun bun menai. U Menteri ulah penting kenapa ba ka ISBT kala baha mentah. Ha katai ke jurip, ladon langru ki hea nak Ketengah Transport bat PWD Roads, bat ha ke jingpet ya ketunum jong ka ISBT ulah betha ya ki ofsar ban kemi bahaya ke jingset ko natunum. Wai kadai main hi namar ba kumanel ong kini ki pipes ki badai ki pipes ki ban yalam ya ke mau ke khamtam ke slap ke ba wan bat ke ba syai sakut hukum kini ki benta kini ki slap mau ki ter slap ngila monong ki sakut ke to ki yok man song slam de ki banai de ka yok lat no ban snalanti nang tun tu ban lik ande I jakai balik ide tang tai hi badai itu extension joint ni banyo mau extension joint de idan itu crack lembang te kindiat ru ta kani ke ke balik ngani pipi bun dei kalik na side mdei na po na gini ki floor ke badan de hani kindiat hot la bandan iwe mo ijing anong kumno ijing lik pendia kindan de bun hi ke kalik na gini ki jaka ki ba ayun ru mo ta tu extension hang te ru kumba ya batai man hakane mo dau phong dau jiri mo katu kade ko komshnahi ya kini extension menenro kidan kita perlu ke assembly ki bakeli yang habis bakeli ngala persang ban batai ki ba ki extension hi bonsin kade ke komshna ya ki kumtuhi nama ki extension joint ki de ki joint ki ba ya kendo artli ki concrete artli ki platform cement tahaba ki kendo mo kat kani ka jaka haba ki ya ki bus ki bahe ka vibrate haba vibrate ki tengku para cement ta ka crack tela don utu phong don utu jiri ter ki myok lar ban tengku light ka crack light kani ka tai ken tak kadau ka design hi ka rukam shnai ka de monlong kum tu thap do phong thap do jiri kenang ba lada vibrate kan no kinum yo lat ken ban ya bom para cement light ban crack shushu ta ka tu ka de rukam mi hendai kini ki leakage pada gumbang ai bi hot namar pa ki block kini ki pipe ki ban ya lam mi gum slab shapo ki yo ban song slam hane ki banai tak kadau ki yo ban thau tiru nang tu te kini ki jaka ki ba yok lat ban lik shapo man hakani ru ngila lap la katu kan itu liang ni kamtam habide bandang ni de ni siapa ila shali simo dari kidang don shoot aku mau ngapi mana ngin persangkat balak bang rectify ki per ni haban ngimla ban up dia kenun tokit mo ya ke repair ni hab ya ban repair tilada ngin thong ya ke kenun tokit ru ngin tokit ya ki wei pat ki benta yo dang don shoot ki badon kam repair ke an mar ba ka e bolong kumbalong menta assembly ka jing tuang ke kimsha ban perki ban li e kyong ba kat dong pendep toket ni dia sya kum tu hat tinggi hang ni pal ada prepare lu ada tu hakon dur kila ban labe kene ka jing tua ni ngin ye pait mo namar ba kani la dam repair room long mo namar ko mo ngamli kani minor ngin ye compare ye ini kat ni bade ka jing collapse jong ka dum jong ka assembly ka bakat ni telong ka kam ayu kente tak ada ngi la repair de bat sakawai ru ka kanun tokit ngin pai la da idon kam man le ngin sale mo la dam indon kam man le te nganoi pipa nginum kutung supun bon kam namar ide very minor issue iba mi hang ni de namata ini leakage ba khandian iba long haman lagi kanun tei ki bangi tei concrete cement narot te ngin sepet la department ka team gidan kam man thung ru ngin thung la da midan kam ru ngin sepet kalung kumnuk